A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi ballagha ar-risalati wa 'adda al-amanah. Wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Summa amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mahuli mga palanggungan ha agama Islam, puas ting haamuin kaya pamudjisin kita ni upatuhan Rabbul Alamin. Demikian amin kaya panalawat iwan salam papangho na tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balay malago yung pagsarang sukulan na tu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin yari na isab kita niyo si mampay, paamuin waktu. Amuin magbay matain kita niyo. Demikian amin kamu doon, dimurungog biyan haridyo. Salam kasilasa doon kanyo katan. Iban katan amuin timatagad ha amuin programa ini. Demikian pagsyukuran nato pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin masing-masing kita niyo tiya taufiqan niya iban sin hidayatan niya. Amuin makug makuyag maningog ha amuin ganta pangadjian ding ha mga amuin kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kasabiat to mga umat Islam, mga palanggungan ha agama Islam, masing-masing naman kita niyo hapasalan sin tawfiq, amuin kaya tagnaan nato, amuin mga limabayaon haaturan, pasalan sin pangaddatan ha pagbasa sin Quran, demikian ha amuin mga kuman, amuin sumud, ha pagsaumadjata atawakan, amuin pagbasa ta amuin kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Balik kaya tagnaan na to na ding amuin hikaisa sambil hikahamput taglima. Ding mga amuin aturan atawakan pangaddatan ha pagsaumadja iban sin Quran. So insyaallah subhanahu wa ta'ala sugbatan sin kita niyo harum ini biidnillah. Ha amuin hikahamput tagunum ding mga amuin pangaddatan hipagsaumad sin hambuk Muslim, hamin kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, amunain Al-Quranul Karim. Hasabiat mga umat Islam, inhikampo tagunum, istihbabud al-jahru bil-Quran, idha lam yatarattab alaihi mafsadatun. Istihbab bimana labi kabayaan sin syara', amuin pagbasa ta sin Quran, amuin pakusugon ta, amuin sarang-sarang, bangsa upama wayron din doon amuin gantaan, amuin kangian, amuin jumato kanya. Bangsa upama wayron na kangian, amuin pagpakusog ta, pagbasa sin Quran ito, labi marayaw, amuin pakusog-kusugon ta in pagbasa ta, ha Quran, amuin gantaan, karungugan sin mga tao, amuin masuksok kato. Asabiat to mga umat Islam, mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, nasabot hi Imam Nawawi rahimahullah fi kitabihi al-azkar, ja'at asarum bi fadilati rafi saut bil qira'ah. Nasabot biyan hasui-sui, amuin kalabihan, amuin pakusog-kusugon mo biyan suara mo, hapagbasa mo sin Quran. Iba namin mga nasabot biyan, amuin bitsara sin mga kaulamaan, haamuin gantaan sin pagpakusog hapagbasa. Iban amuin yan tabian, amuin hikarim mo na sadyabian, di mo pakusugon in pagbasa mo ha Quran. Taib. Sa baon ding ha mga kaulamaan biyan, long nila in labi marayaw amuin di mo pakusugon.
impagbasa mo ha Quran hasupaya ka biyan malayo din haamuin amuin pagparungog-dungog sababan hikayig sin pahala sin pagbasa mo. So hasabiat to mga umat Islam, mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in labi marayaw atawakan intiyarjih sin mga kaulamaan din di haamuin antara sin pagpakusog kapag basa sin Quran iban sin amuin di pagpakusog amuin nakadepende biyan apabila biyan amuin pagbasa niya yaon di siya amuin suran sin pangatayan amuin pagparungog-dungog bimana amuin di siya masasat sin syaitan na amuin labi marayaw labi afdal amuin pakusugon niya yung pagbasa niya hasupaya biyan mangkatingugan sin mga amuin haraigdaig niya biyan makahampit sila biyan sin pahala amuin pagbasa niya on. Damikyan na pabila isabing pagbasa niya on amuin hahuat-huat niya biyan maluhay siya masasat amuin bang siya mapudji atawakan bang kasanglitan biyan yung pagbasa niya na labi marayaw amuin di niya napakusugon hasupaya biyan amuin di siya maigin pahala sin pagbasa niya sababin syaitan mga umat Islam mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin landuin katuyo niya amuin puon kita niyo deng haamuin hinang marayaw. Damikyan bangsaw pa madi na niya kita niyo mapupuahin ng marayaw landuin katuyo niya amuin sa satun niya kita niyo biyanin bangsa mu'minin bangsa muslimin amuin maigin pahala amuin hihinang nato hagantaan amuin hikakawa nato harida sin Allah subhanahu wa ta'ala yaw. Taib deng mga amuin dalil amuin marayaw in pagbasa pakusugon mo. Hadis dengan Abu Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'takafa fil masjid fasamiyahum yajharuna bil qira'ah fakashafa as-sitra wa qala ala kullukum munajin rabbahu fala yu'dhina ba'dukum ba'dha wa la yarfa'u ba'dukum ala ba'din fil qira'ah. Taib. Ya Nabi Abu Sa'id radhiyallahu anhu sabon na long nin Rasul sallallahu alaihi wasallam nag-itikap siya masjid. Salta diungog niya biyan yung mga panaiban niya biyan amin nagpakusog sila sin pagbasa nila biyan halaw masjid. Inigan niya biyan in sitter amin kurtina biyan haantara nila. Pagig niya biyan salta namit sarasya bukun bain kamu long niya amuin nanawag kamu biyan patuhan niyo bimana nagkailangan kamu patuhan niyo nanawag-tawag kamu patuhan niyo hapag-tawag niyo yaon wala yudi ba'dukum ba'da di long niya mapatut amuin hika disturb kamu sin hambuk-hambuk. Iban ayaw niyo lang niya, maayaw lang niya itaas niyo, intingog niyo, insuala niyo. Amin ha, iban niyo. Hapagbasa niyo ha Quran. Ahambok riwayat ha amin pagsambahayang niyo. Taib. Tambi, hatungod lang niya pagbasa, amin pagpadungog mo, pagpakusog mo hatingog mo, haamuin gantaan wayroon biyan amuin tao natutug makabati. Damikyan haamuin agantaan wayroon amuin tao nagsasambahayang nasasat. Damikyan haamuin magbasa sin Quran sibu mo masasat mo siya. Amuin ito'y gantaan sin pagpakusog mo. Bangsaw pa maaon makabati tao natutug. Damikyan aon tao nagsasambahayang masasat siya pagbasa mo. Damikyan aon iban mo nagbabasa di na siya biyan maka pagtadabbur ha pagbasa niya sa sin kusog sin tingog mo nahasabiat to mga umat Islam inhabiat to hal pianglangan kay mo magpakusog sin tingog mo ha pagbasa habiat tuin aamuin aturan. Damikyan yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ikra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Atungod sin mga sila amuin nagbabasa sin Quran
amuin biabasa nila sadya ibansin mata nila. Urin labi marayaw ibansin amuin, ya agaran biyan bibigkasin simod nila. So sabihat to mga umat Islam, wayroon sa amuin na mamasa ka ibansin mata mo hasupaya biyan, sumud in pagtadabbur mo kanya. Sumagawa in labi aula iban labi marayaw, amuin biabasa mo siya ibansin, simud mo, sarta kadungugan sintenga mo. Hasab simbisara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, basahan niyo lang niya in Quran. Sabon na rin Quran niya lang niya, dumatong haadlaw kiamat, sumapaat, hay siyusyubian amuin, mamasa kanya. Hay siyusyubian amuin, mamaugbog kanya. Hay siyusyubian amuin, huminang sinpang daakan niya, damikyan amuin tuminggal hapanglangan niya, pagdatong haadlaw kiamat, sumafaat siya yaon, ha mga tao amoy ito, inhal nila waktu na rendi, ha waktu adlaw sindunya ini. Demikian, yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan minal Qur'an, falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalha. Yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sulong niya makabasa amin hang kahurop ding ha Quran, tumbasan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala amin pahala hambuk. Hatiap-tiap long niya hambuk pahala yaon, amin tumbasan siya sin Allah ta'ala dubleon sin Allah ta'ala kanya makhangpo. So sabiat to amin tin karayawan sin pagbasa. Amin basahon mo, lagtikan sindila mo biyan, in pagbasa mo ha Quran, mga umat Islam, mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian hikapito, dengan mga amuin, pangaddatan o aturan, pagbasa sin Quran, al-qadrul mustahab fi khatmil Quran. Puno biyanin mga gantaan, amuin labi kabayaan sin syara, amuin ha pagtalus mo ha Quran. Sabab, nagdugaing-dugaing mga kaulamaan, iban si mga sila salafus salih, haamin pagkhatam nila ha Quran. Aun daing kanila, hatiap-tiap biyan hang kabulan, matamat nila in Quran basahun. Aun kanila, hatiap-tiap 2 bulan, matamat nila in Quran basahun. Aun daing kanila biyan, hatiap-tiap hang kabulan, matamat nila in Quran basahun. Demikian aun daing mga salafus salih, hatiap-tiap halom sin hang puadlaw, matalus nila basahon in Quran. Aun din sabdain kanila, hatiap-tiap hang kapito, matalus nila in Quran. Demikian haamuin hakahaba hang kapito ini, amuin in katauran din mga amuin sila, as-salafus salih, amuin pagkatamat nila ha Quran, hatiap-tiap hang kapito, matalus nila biyan basahon in Quran. Aun pa din kanila, amin mababa pa rin dito ha amin hang kapito ito. Sambil aun din kanila biyan hakahaba tiap-tiap, amin hikatu adlaw, aun din kanila makatamat sin Quran. Demikian amin kisah na suy-suy pakan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra al-Qur'ana fi syahrin." Qultu inni ajid quwwatan, hatta qal faqra'uhu fi 7 wa la tazid ala dhalik. Amin kisah suy-suy amin gantaan sin pagtamat sin mga sila amin nakauna. Mga salafus salih amin kallam sin Allah Ta'ala ini, hambok din ha mga amin masyhur. Kisah ha amin hi Abdullah ibn Amr. Yan lang niya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kako basaha lang na in Quran, hatiap-tiap lang niya hang kabulan. Bimana talusa lang niya in Quran, hatiap-tiap lang niya hang kabulan. Insambong ko kaniya, sabon na rin ako lang niya, aun lang niya kusog ko. Bimana kagausan ko lang niya amin tamatun talusun siya mababa rin ha amin hang kabulan. Sambil lang niya timubto imbisara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuin patubtubalaw na yung pagtalus mo kanya hakahaba sin, hang kapito, iban ay mo na lang niya babaan pa rin dito. So amuin ito, in mga gantaan biyan sin pagbasa, hi Abdullah ibn Amr. Demikian, kisah raisab, dengkan, Abdullah ibn Amr annahu qala ri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Biara bihatuin mga insuy-suy niya, dia akan niya piatalus biyan amuin hang kabulan, maka minsan, sambil baitaan niya lang niya, aun gaus ko, aun kusog ko lang niya, amuin mamasasin Quran mababarin dito, sambil lang niya timubto imbisara si Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayaw mo na lang niya, babaalaw niya ding hatu adlaw, amuin pagtamat mo ha pagbasa mo sin Quran. Allahu Akbar mga umat Islam, mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, bihatu biyan amuin kugkuyag nila ataw kan amuin kusog nila amuin pagbasa kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab amuin kikimatan nila in Quran ini dumatong haadlaw mahuli amuin sumafaat ha mga sila amuin naglundang panon iban sila amuin mga namugbog ha amuin mga kahukum-hukuman niya mahinang ini sumafaat kanila rito adlaw mahuli so bihatu nila biogbugan in Quran. Asabiat to mga umat Islam, mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga amuin sila makagaus mamasasin Quran, dihilan na to biyan waktu in pagbasa na to ha Quran, damikyan amuin mga sila, way natakdir kanila in makagaus mamasasin Quran, na hamad madyari pakato tanyo in kabuhi, dihilan na to waktu in pagpangadji, beriin kita niyo amuin makabatok, atau akan beriin kita niyo amuin makabasa ha amuin kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala ini. Demikian mga umat Islam, mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin bilang biyan tambih atungod sin pagbasa Quran, apabila matalus sin tao in pagbasa sin Quran, uno aun babian duaa, amuin natantu sin syara, dapat suway basahon sinambuk Muslim atau kan dapat suway basahon sinambuk nakatalo sa Quran apabila biyan natamat niya in Quran. Taib. So yariin baita sin mga kaulamaan nato la yujad du'a maksusun inda khatmil Quran. Wayron lang niya du'a amuin natantu basahon sinambuk Muslim apabila in siya nakatamat siya atau akan nakatalo siya pagbasa sin Quran. Minsan amin landuin kataod amin nakikitaan sin kita niyo atau akan mabasa sin kita niyo sambil amo lang ni kialukis biyan den doon lang ni haamuin kaibanan ding ha mga Quran biubutang biyan mga dua haamuin bang kita matalus magbasa kanya amo ito yung basahon inyato mga umat Islam wayroon biyan amuin puunan ding ha Rasul sallallahu alaihi wasallam iban si mga sahabat niya in dua ayat to sambil inyan sin mga kaibanan ding ha mga ulama amuin paghinang kaniya amuin wayroon sa apabila bukun tabian amuin miya maksudin yaon siya biyan amuin subay hinangon sa amuin miya maksud tabian sabab inyaon ding ha mga amuin ibadat dakula amuin pagbasa ta Quran yato na bang tabian amuin hipangin dua abian pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin pagkatamat ta kanya amuin ganta sin pagsyukur ta pa Allah subhanahu wa ta'ala na inyato wayron saan niya in basta amuin bukun tabian hitanum hapangatayan ta inyaon ding ha mga amuin sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam di tayaon hikabutang sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab wayron asal-asal niya iban wayron karya salinnya demikian ha mga amin mga sila way nakabasa na di taray sabiaw maiyan amin sila bian kulang in pahala nila ha amin pagkhatam nila ha Quran sabab inyaon wayron yan tabian karya sali ha amin subay siya duaahan apabila amin matamatta in pagbasa ha Quran. Sa inlabi marayaw lang niya inlabi marayaw haamin antara sin pagbasa biyan haamin dua ha pagtamat ha Quran iban sin amin di pagbasa simud den doon lang natibuk den doon lang na imbisara si mga kaulamaan anna duaul qari li khatmil Quran kharijus salah wa khudu wa hudurid du'a bidalik amrun ma'thurun min amali salafus salih amin minsan siya lang niya way biyan amin nahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sumagawa nasuy-suy biyan nahinang sin mga kaibanan ding ha mga sila salafus salih kaibanan ding ha mga sahabat
amuin nangin dua sila bihan apabila bihan matamat nila amuin Quran. Hapagbasa nila atau akan makatam nila hapagbasa in Quran na hinang iningsin kaibanan ding mga amuin salafus salih biana nasuy-suy bian ding mga kakahinang hi Anas radhiyallahu anhu iban kaibanan ding mga tabi'in wal Imam Ahmad fi riwayatin haraba wa Abil Harith wa Yusuf ibn Musa rahimahumullahu ajma'in wa li'annahu min jinsi du'a al-mashru' wa taqaddama qaul Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala wa huwa min aqidi mawatinid du'a wa mawatinil ijabah. Amin hinang nilain pagdua biyan sabab long nila biyan amuin in tempat yaw nin waktu yaw ning mga tempat amuin marayo hipangin doa damikyan ning mga tempat amuin waktu biyan amuin sarew-rayo biyan mangin doa kita pa Allah Subhanahu wa taala. In bisara hikadua ding mga kaul si mga ulama hatungod sin pagtammat pagdua pagtammat sin pagbasa sin Quran anna du'a khatmul Quran fis salah min imamin aw munfaridin qabla ar-ruku' aw ba'dahu fit tarawih aw ghairihi la yu'raf wurudu syai'in fihi aslan anin nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ahadi min sahabatihi musnadan. Hatungod long na sin pagbasa long niya bihan hapagkhatam sin Quran bang kita magsambahayang tarawih biman ha mga bulan sin Ramadan sibu rabian haunahan sin ruku atau akan after sin ruku na in kakahinang inilaw niya wayrun asal-asal niya ding ha amin kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin mga panaiban niya hatungod sin pagdua hapuas sin pagtamat ha pagbasa sin Quran. Demikian mga umat Islam hikahamput tagwalo ding mga amuin aturan atau akan pangadatan hapag sa umadya ha pagbasa sin Quran apabila kaulong niya al-imsak anil kiraati inda galabatin nuas. Amuin subay mo biyan hundungan in pagbasa mo atau akan humali ka pagbasa apabila kau biyan amuin nakananam sin karu. Doon ha pagbasa mo apabila kau kaya karo labi maraya o labi aula amin humundong kau ha pagbasa mo. Demikian ha mga pagtahajud atau akan pagqiyamul lail agad day sabiat to sabab ambuk li sabiaw ni mga pagbasa sin Quran. Hadis din ka Nabi Hurairah kiulungan sin Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadukum minal laili fasta'jim al-Quran ala lisanihi falam yadur ma yaqul fala yadri ma yaqul falyadtaji'. Yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila kamulong niya amoy magqiyamul lail tumindog magsambahayang sin qiyamul lail amoy magtahajjud na apabila laong niya biyan amuin biyan na lang niya mabugat biyan hadilaan niyo in pagbasa sin Quran sabab sin karu biyan atau akan sabab sin lahul sambil di niyo nakaingatan mangunin mabasa sin dilaan niyo na along niya humundong namo na kamo atau akan humali kamo hasupaya biyan amo hindi kamo makabitsara biyan ng mga bitsara amuin magsa kamo hamuin pagbasa niyo biyan ha Quran sabab sin lahul niyo atau akan sabab sin karu niyo. Dan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam idza na'asa ahadukum fis salah falyarqud hatta yadhhab anhu an-naum. Apabila kamulong niya kiaru apabila long niya kiaru hambuk ling kaniho pagsambahayang niyo na lingkod na muna kamulong niya sambil long niya maigding kaniyo atau kan hali na muna kamu sambil maigding kaniyo biyan ingkaru. Fa inna ahadukum idza shalla wa huwa na'isun la'allahu yadhhab yastaghfir payasubbu nafsahu. So amo yato yan tabian ning mga mapatot hinangon sin tao lamikyan ha pagbasa sin Quran subay kita biyan humali apabila liyahul atau kan kiaro sabyan na sin nasabot sin kita niyo inhal sin mga sila amin salaf na kauna matamat nila in Quran halom sin amin tu adlaw iban turum aun pabiyan ding mga amin nasabot ha asar ki Utsman bin Affan radhiyallahu anhu matalus niya bihan in Quran haamuin hang kaadlaw iban sin hang karum. So bimaana hahinang bihat to mga umat Islam
magkailangan niya tusin tuyo, magkailangan ito sin sa pagsandal sin karuk. So amo ito ikahamput tagwalo dengan mga amuin pangaddatan ha pagbasa sin Quran. Demikian hikahamput tag siyam istihbab ittisalil qiraati wa adamu qattuha au qattiha. In labi marayolong niya labi afdal bang kita mamasa sin Quran subay tatalusun biyan hinang kasura. Bang amuin kagausan ta, iban amuin way ayaw kita huminang uno-uno biyan amin gantaan hikabugto sin pagbasa tayo. Wa huwa min al-adab allati yustahabba li ta'ali al-Quran ay yakhudha biha. Amo ito din mga pangaddatan amin pagdakila ta ataw kan amin paglago ta. Haamin kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala ini subay tahinangun haamin talusun ta apabila kita biyan namasa dengan mga amin surah dengan mga Al-Quranul Karim. So, kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma idza qara'a al-Qur'an lam yatakallam hatta yafrug minhu. Ini Ibnu Umar radhiyallahu anhu apabila siya magbasa sin Quran, di siya magbisara dugaing ha Quran ito sehingga di siya matalus. Atau kan sehingga di niya matalus amin surah biabasa nito. So, Bakara suratul Baqarah hatta intaha ila makanin qala tadri fima unzilat qultu la. Yan hinapi biyan yabutan niya biyan Ibnu Umar amin namassa sin suratul Baqarah. So yaon siya rin doon way niya biyan nagbisara hinapi malaing ka namin natalus niya biyan in Quran sambil yasubun niya biyan. Kaingatan mo balong niya, haunulong niya timurun in ayat ini, sambil yan hinapilong niya, di ko kaingatan, sambil yan sin Ibnu Umar radhiyallahu anhu, timurun siya long niya, habi ini long niya. Sambil tialus niya biyan, in pagbasa niya, bimaana way niya biyan, amin yutud, in pagbasa niya ha Quran, hasaabun, in pagbitsara niya biyan, hapagbasa niya ha Quran, way niya yutud, haun-unong na biyan gantaan simbisara. So rendi mga masala hatungod sin mga sila kaibanan kataw tay manghuran biyan amuin in Quran hinangon nila biyan kagi haamuin mga ringtone sin cellphone nila unuin mga hukuman sin yaon ataw kan unuin mga para kala ha mga paghinang biadto muna yung mga yaon mga umat Islam hambuk yaon ni mga panglangan siya sin syara amuin hinangon mo biyan ringtone ataw kan amuin bang aon tumawag kay mo in magkatingog biyan amin nagbabasa sin Quran. Muna may tabian liangan yaon sabab in cellphone mo yun di mo yun kaiwasan aun waktu madamo siya pa mga tampat amuin mga CR. Na sari kau biyan ha mga sabo halom sin CR. Yaon den dum biyan inda masyari nagbabasa halom sin CR. Allah musta'an. Biabasa biyan in kalam sin Allah Ta'ala halom sin CR. Demikian biyan bangkaw biyan halom sinsiara atau ka ng mga tampat biyan. Amuin ha mga tabu biyan. Yan nasadya biyan amuin nagkatingugin kalam sin Allah Ta'ala. Atau kanin Quran biabasa. Ampain yan sin Allah Ta'ala wa idha quri'al Quranu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila law niya biabasa in Quran law niya, dungog kamu. Iban sin hunuk-hunuk kamu. Nabirin mo lang niya kawakan yung pagkahunok iban sin pagdungog apabila kaubian din ng mga katabu-tabuan. So sabihat to mga umat Islam in Quran bukun siya hinang hipagpolma bukun siya hinang biyan namin hipaguno bang uno sa in patut kaniya subay siya basahon iban pangadjian mangunuhin mga halom niya. Damikyan agad din mga amuin kangian niya rin doon apabila hinang ringtone in ayat sin Allah Ta'ala aun waktu biyan nagkatingugin cellphone mo on timawag kay mo. Minsan dabihan haamuin ayat di mapatut subay siya uturun. Yung mo nakagibihan receive mo yung tawag. Sambil biyan amuin diungog mo amun yung bisara mga sismis iban mo nagmeeting ito. Nagsismis ka mo iban sin iban mo ito nagmeet nagtawag. Binin mo in ayat kalam sin Allah Ta'ala. So amo ito hambuk ling ha mga amuin panglangan sin syara. Amuin hinangon siya habiat to sabab amuin aun waktu kihalgaan mo in bisara dugaing ding amuin kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. So amo ito
in hikahamputag siyam, damikyan hikakawhaan din nga mga amuin aturan pangaddatan na pagbasasin Quran, amuin minas sunna ayusabbiha al-qari'u inda ayatit tasbih wa yata'awwadu inda ayatil adhab wa yas'alu inda ayatir rahmah. Apabila kau namamasasin Quran, amin tumasbih kau pa Allah subhanahu wa ta'ala apabila ayat na basa mo yun dengan mga amin ayat tasbih. Abiasin mga sabbihisma rabbikal a'la, amin humundong kau biyan, subhanallah. Basa mo biyan. Magtasbih kau pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan mang sopa maamin mga ayat, amin pagpatalibon pa Allah subhanahu wa ta'ala dengan mga siksa. Magpatalibon biyan dengan mga siksa sinapinar ka jahannam na pumundong na kaum munabian amin a'udzubillah. Magpatalibon ka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian mang sopa main mga ayat amin kialabayan mo amin mga ulung rahmat sinallahu subhanahu wa ta'ala in labi marayo amin dumawa kaum munabian sin amin rahmat yatu mangayo kau sin rahmat yatu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab hadis dengan Hudzaifah, waktu sila ben si membahayang iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin pagpuas nila ben nagamin sumaptataha Al-Imran. Amin namassa siya surah sin Al-Imran. Taib pakaraha yakra mutarassilan. Idza marra bi ayati tasbih sabbaha. Yanhi Hudzaifah ini apabila launin Rasul sallallahu alaihi wasallam nakalabay siya amin ayat dunin tasbih, tumasbih siya. Demikian mang siya biyan nakalabay amin ayat, amin pangindua, sin rahmat, mangindua siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian mang sila makalabay biyan amin ayat, amin pagpatalibon dengan mga narka, dengan mga siksa, demikian nagpatalibon siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasabiat tulong niya, amin kabayaan sin syara, amin hinangon niya to sinhambuk tao na mamasaha Quran, apabila siya nakalabay sin amin ayat tasbih, tumasbih siya pa Allah Ta'ala, makalabay ayat amin pagpatalibon dengan mga siksa, na magpatalibon siya pa Allah Ta'ala, demikian amin ayat suisiha pasalan sin rahmat, ulong surga sin Allah Ta'ala biyan, na mangayo siya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mga umat Islam, hikahamput tagisa minas sunnah as-sujud inda al-murur bi ayatis sajadah. Dengan mga sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila kita biyan amin nakalabay amin ayat amin nakabutang din doon in ayat sin pagsujud pa Allah Ta'ala in sunnat subay kita sumujud pa Allah subhanahu wa ta'ala halom sin Quran amin hamputag 5 ayat in kiabutang din doon in ganta amin subay biyan sumujud in hambuk nagbabasa sibu rabian amin hagwa sin Quran iban si hagwa sin sambahayang iban sin halam sin sambahayang apabila siya nakabasa amin ayat sin sujud in labi marayaw subay siya sumujud. So in mga amin babasahon na sabot hadith hatungod bang kita sumujud mataod biyan in mga nakalukis hadith sumagawa ding mga amin mahupo-hupo amin basahon bang kita sumujud hawak tu biyan amin sujud sin amin pagbasa long niya taqabbalaha minni kama taqabbaltaha min abdika Daud. So amo ito yung basahon ta apabila kita amin sumujud amin sujud sin tilawa yaon. Demikian nga mga amin basahon ta sajada wajhi liman khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Amin ni mga hambasahon tay nyari, aun waktu basahon tay sabi nyari, demikian, aun pa din mga dua abihan, amin magmakasabot biyan, masabot biyan mga hadis, atau kan nasabot si mga sahaba, pagbasahon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila sila makalabay amin mga ayatus sajada, sumujud sila, na amoy ito yung sunnat, subay kita, mamasabian doon mga waktu yaon. Sabab, hikadagdag yaon sin pahala sin hambuk muslim apabila niya ba mahinang sabab sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib, hapag sujud tayo mang kita magbasa. Uno, kailangan pa ba kita amin subay kita biyan amin magtakbiratul ihram, iban subay tabian amin salaman, atau kan subay kita biyan halom sin kasutsihan, abiman halom sin ail ampa kita sumujud. So yan sin mga ulama, mga umat Islam, sujudul Quran la yushra fihi tahrim wala tahlil.
In pagsujud haamin tilawa, hapagbasa ayatus sajada, di siya magkailangan lang niya subay mo siya amin takbiratul ihram muna, atau akan subay kita biyan amin salaman tabang ubos kita sumujud. Amin sumujud na sadya kita, atau akan bang kita amin sumujud magian kita Allahu Akbar, wairun saan niya sumagawa, bang dita net tumayan amin sumujud na sadya kita, salta dumua kita biyan, haamin nasabut yato din mga dua, wairun day sabiat to saan niya. Sumagawa, bang amin subay takbiratul ihraman, salaman, na inyat tuway na ito siyara abiyan, haamin pagsujud na sabot ni Ibnu Taymiyah rahimahullah. So, demikian, makanjari kita sumujud minsan kita bukun halaum sinail. Apabila kita nagbasa sin Quran, haamin ding hapangatayan tabian, way kita halaum sinair, na makanjari kita itu sumujud apabila kita nakalabay ding mga amin ayat subay siyabian sujudan. Taib, faidatun yusannu sujud litilawati fi haqqil mustami duna sami. So, bihaun, so pamabian, amin, ikaw in namamasabian, aun tau lima bay diungog niya bianin amin biasa mo yato atau kanaon din ditohan sipak, diungog niya bianin amin ayat biasa mo yato ayat sajada na amin kaya patutan sinsubay sumujud amin na masayato, amin yan tabian lima bayato atau kan amin nakadungog yato, na way rasya biyan amin piatot kanya insubay siya, atau kan way rasyunat kanya insubay siya sumujud. Damikian, malain kanisab, bangsa upama, amin nagbasa, yanon tabian nagtasmi, na labi awla, labi marayaw, sabab sibu-sibu sila yung nagtadabbur, haamin pagbasa nila, labi marayaw biyan amin, sumujud sila. Sumagawa, bangsaw pamakyabin nila yung pagsujud, na ala alayhi, away runda sabihan, parusahan makawa nila, sababin kakahinang yaon, kakahinang sinsunnat, dingha mga siunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib, hikakawa ang tagdua mga umat Islam, mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amunain karahiyatu takbilul mushaf wa wad'uhu bainal aynain. Amun karahiya bimana bukun isab siya simud hukumun haram. Sumagawa sa upamay ni nahinang ha mga etikad siuran sin etikad dugaing na aun waktu biyan sumud siya hukuman sin haram. Sumagawa in paghinang kaniya ini bimana amun bukun kabayaan sin syara. Atau kan sa boy nahinang sin mga sila na kauna atau kan aun waktu itu sababan sumud ha pangatayan sin tao amun etikad dugaing ha paghinang nila. Amo na in pagsiyum ha Quran, iban pagbutang biyan ha antara sin dua mata atau akan ha tuktuk, unin hukuman sin pagbutang yaon, sin mushaf yaon ha, amin pagsiyum kanya iban sin pagbutang ha tuktuk. Qad yaqulu man la ilma indahu, limadha takrahuna takbilul mushaf wa wad'uhu bainal aynain, ta'dhiman lahu wa taqdisan li kalamillah. May tanyo lang ni amin di inyo kabayaan lang na impagbutang, sin Quran long niya biyan ha daghal atau kaning pagsiyum kaniya atau kan biyan amuin pagbutang biyan ha antara sin dua mata atau kan ha tuktuk. So pamabiyan kawaon butangon na muna biyan ha tuktuk atau kan siyumun na muna atau kan bang siya butangon bang magbasa siyumun na muna biyan at usam pa siya hibutang. So may tayat tulong niya panglangan niyo ang payat tulong niya paghalga paglagwet tulong niya din sin kalam sin Allah Ta'ala. So in sa sambungan pa mga sila ini pangasubo nila muna in pagsiyum mo ha Quran yato iban pagbutang mo ha tuktuk mo haunahan sin pagkawa mo kanya iban sin pagbutang mo kanya nagiitikad ka wet tulong niya amin hikasuk mo siya pa Allah subhanahu wa ta'ala bimana itikad mo ito ding mga hinang ibadat siya. So hasabiat to sab nagiitikad kawin yaon hinang siya hinang ibadat na inhambuk muslim hambuk im mu'min apabila hinang ibadat subay siya tumutog kumamdo sa karya sali bang aun karya sali niya ding ha Quran aun karya sali niya ding ha hadis aun karya sali niya ding ha hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban si mga sahabat niya na itungon tayat to siya ibadat na apabila yato way siya amuin way siya nakalukis wayrun karya sali niya na inyat to subay tayat to binun, subay tayat to tinggalan, supaya kita di makasud, haamin pagyanon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Hey sisulong ni amin huminang sin paninibago hinang, hakakahinang namo.
Bimana itong nila ding ibadat sin bukon ding mga nahinang namo na inyaon di siya taymaon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian din kan Imam Ahmad rahimahullah di masalah riwayatin minha at-tauqif. Qala al-qadi fil Jami' al-Kabir ala hadhihi riwayah innama tawaqqafa an dhalik wa in kana fihi rif'atun wa ikramun lianna ma tariku al-qurb idza lam yakun lil qiyas fihi madkhalun la yustahabba fi'luhu. Imam Ahmad rahimahullah nagtawqif siya masala ini sabi minsan law ni amin ha pangita bimana binun din kakahinang yaon sabi minsan law ni pangita mo biyan amin hinang hikasuk mo pa Allah Ta'ala ataw kan paglago mo biyan hakalam sin Allah Ta'ala sabab siya biyan wayrun amin pangawaan mo biyan dalil wayrun pangawaan mo biyan qiyas dingha mga kakahinang sin mga sila sahabat kakahinang sin mga sila tabi'in hakakahinang yaon hasabiatuin labi aula labi marayaw amuin binun tayatto. Demikian hikakawaan tagto amuin panglangan karahiyatu ta'likul ayat al-jidar panglangan cinsyara amuin pagpikitun tabianin mga ayat atau kan kaibanan mga Quran biyan ha mga kadingding-dingdingan biyan hinangon siya kagi di kurison atau kan hinangon biyan pagpalingkat sinbay aun kakitaan tayo mga ayatul kursi atau kan mga yasin hipagbutang biyan ha mga kabayan ibilang hipagdekorasyon inya to labi marayaw panglang amin tinggalan to sa panglangan cinsyara muna in Quran in maksud sin Quran basahon siya iwan pangadjian siya iwan sin amuin pagtadabburan siya amuin pagbasa kaniya iwan pangawaan siya ilmu ahkam iwan sin mga amuin pagtauhid iwan sin mga kisah biyan halam sin Quran bukon in maksud niya hinangon siya decoration bukon in maksud niya hinangon siya pangari-ngari sin bay atau akan pangari-ngari biyan sin mga katinda-tindahan may tayat tupyang langan in paghinang kaniya tu muna amuin bukon niya tu kakahinang sin mga sila amuin muna in Rasul sallallahu alaihi wasallam iwan sin mga sahabat niya iwan sin mga puas niya. Hikarua, amuin nakasulang kita amuin kakahinang si mga sila. Muna in Rasul sallallahu alaihi wasallam iban si mga sahabat niya. Maksud sin Quran basahun iban pagkawaan ibadat bukon hinangon decoration. Demikian aun waktu itu mahinang biyan amin di ta kahalganin Quran apabila niyon amin magsambi bay atau kan maglain bay atau kan magimpake si mga panyap hikabutang biyan mga ayat sin Allah Ta'ala mga tempat bukon patut pagbutangan kaniya hasabiat to in labi marayaw amin tinggalan ni mga kakahinang biat to sabab bukon niya to biyan hikakawasin pahala aun payat to hikakawasin manusia dosa bangsa upama itikad nila biyan amuyon ni magdasin rejiki amuyon yan tabiyan amuin magda hikatulak sin mga balaan nila na inyat to hambuk ito ding mga hikakulang sin pagtauhid nila pa Allah subhanahu wa ta'ala sa murah-murahan dia miabot nin waktu na to mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala magsukur ha waktu niyo sarta bangsa upamaon dito karungugan niyo pagkasa ding ha pagbasa iban sin pagmana na pangayuan kamapan kaniyo labi luba pangayuan kampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan taufikan kita niyo iban hidayatan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala serta timubtub dendi intapik na tuha pasalan sin Quran sarun mataud pa biyan mga masalah sumud ha Quran sa mga gawa timubtub dendi hakit in alam sin kitab ini intapik pasalan sin Quran so insyaallah hasusungon bale duga ing topik na in pangadjian sin kita niyo biidnillah murah-murahan tiutumbasan kita ni sin Allah Ta'ala demikian si sulatnya in mga paningog na to ha waktu ini iban sin mga oras na to ini halom sin amuin listahan na to ha karayawan sarta amuin madawhat na to adlaw mahuli hitugpal ko magbalik kanyo doon kanyo katantan in lapal kasanyangan amunain assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن
ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani